Ćao ljudi, imamo za vas fantastičan stan u 22. Bicirk, odmah kod Kagrana, znači kod U1. Zgrada je 2014. godine građena, stan se nalazi u drugom katu, znači sve u jednoj etaži sa jednim izlaskom na veliku terasu od 17 kvadrata. Kad si na toj terasi imaš pogled kao na selo, što je malo i neobično. Preko puta ti se nalazi Dona u centru, znači Enkaus shopping center. 3 minute si kod U-Bahna, kod U1 Kagran, s njim možeš da dostupiš do Stefansplac, 4 štacione, maltene sve ti je tu pred zgradom, Alte Donau, znači isto nije daleko, peške ideš 10 minuta da se osvežiš, šalim se. Znači stan je 87 kvadrata na drugom katu, možeš stan odmah, znači posle ugovora da dobiješ, u stan ti pripada isto podrum. Cena je na upit, pošaljite nam ime, prezime, vašu email adresu i dobit ćete kompletnu dokumentaciju. Također isto možemo si jedan termin da napravimo u dodan. Želimo samo kod Klesano Partner Immobilien.